Kabuga Felicien, umwe mu bari ku rutonde rw'umutuku rw'abanyabyaha ruharwa bahigwaga n'igipolisi mpuzamahanga ashinjwa ibyaha birimo jenoside, ibyibasiye inyokomuntu, gutera inkunga abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 no gushishikariza abandi kuyikora. Nyuma y'imyaka 26 amaze yihishahisha ahunga ubutabera bwari bumutegereje ngo aryozwe ibyo yakoze, byaje kurangira afashwe. Iyo bavuze Kabuga, ibintu bibiri bihita biza mu bitekerezo bya benshi mu bamuzi ni ubukire bw'umurengera na jenoside yatwaye ubuzima bw'abatutsi barenga miliyoni mu 1994. Hari abatari bake bavuga ko jenoside itari guhitana umubare w'abatutsi benshi nk'abo yahitanye ngo iyo Kabuga atayigiramo uruhare. Ngo Kabuga yatanze inkunga nini cyane y'amafaranga kuri jenoside ndetse anayitangaho ibitekerezo bikomeye. Byageze ubwo abanyamahanga bari basigaye bamwita le grand argencier de Massar, umuntu ukoresha imbaraga z'ubutunzi bwinshi mu gutsembatsemba abandi. Umugore wa Kabuga yari umututsikazi, ariko nanjye nakwibaza nti umugabo we yacuraga imigambi umugore watabizi. Kabuga Felicien, imbarutso y'ubutunzi bwe yabaye amasoko akomeye y'ikawa n'icyayi yoherezaga mu mahanga abivana mu Rwanda, agakora ubwubatsi n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi byinshi yakoraga mu ibanga. Kabuga ngo imbaraga z'amarozi nizo zamuzaniye akayabo k'amafaranga benshi batajya bashyikira ingano yayo. Ibi Kabuga yabikoze ate? Ukuri kwabyo ni ukuhe? Mu cyegeranyo cyo kuri iyi nshuro, ayo niyo makuru twabakusanirije. Urimo gukurikira urubuga rwa Mwarimu Show, njyewe ndi Kayishunge Etienne. Kabuga yari umucuruzi ukomoka i Byumba mu majyaruguru y'igihugu. Yari atunze hegitari 350 z'icyayi n'uruganda rukora ifu y'ingano. Uretse Gatigisimu nta rindi shuri Kabuga Felicien yize. Nyuma yaho ngo ariko yaje kwihugura abasha kumenya kuvuga neza indimi mpuzamahanga nk'Igifaransa, Ikidage n'Icyongereza. Kabuga Felicien afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 67. Yavutse tariki 19 Nyakanga mu 1935. Ageze mu maboko y'ubutabera amaze kugira imyaka 84 y'amavuko. Umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi wanogejwe neza unaterwa inkunga n'abahezanguni barenga 50 guhera mu mwaka w'1990. Icyo gihe Kabuga yari umucuruzi ukomeye mu gihugu, avuga rikijyana mu butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Kabuga kandi yari n'umushoramari wubaka inzu zigezweho i Kigali. Inyubako ye yo ku Muhima niyo yagombaga kuba ihahiro rinini, zimwe bita shopping mall ya mbere mu Rwanda. Iyo nyubako yari kuba iherereyemo hoteli y'ibyumba 120, ibiro 80 n'ihahiro ryagutse. Yubatse indi nzu nziza i Remera yari ifite na pisine yabagamo we n'umugore n'abana be 11. Uyu munyemari kandi yari yariyegereje benshi mu bantu bari bakomeye mu gihugu ahereye mu miryango yabo. Abakobwa be babiri bari barashyingiranywe n'abahungu ba Perezida Habyarimana. Abandi bakwe be babiri bari abantu bakomeye mu gihugu barimo Augustin Ngirabatware, wabaye minisitiri w'igenamigambi guhera mu 1990 kugeza mu 1994, n'undi yitwa Fabien Singaye. Singaye yari umunyamabanga wa kabiri muri ambasade y'u Rwanda mu Busuwisi. Yari intasi ya leta ya Habyarimana, ashinzwe gucungira hafi abatutsi batavugaga rumwe na leta babaga hanze, bateguraga gutahuka mu gihugu cyabo ku ngufu. Kuba Kabuga rero abakobwa be yari yarabashyingiye abategetsi bari bakomeye muri icyo gihe cya mbere ya jenoside, byamubashishaga gukorana bya hafi na Paul Baril, wari umuyobozi wa gendarmerie mu Bufaransa. Kabuga yakomeje kwiyegereza ingwe yari imuhagarikiye ubwo umukobwa we witwaga Winnie yarongorwaga n'umunyamabanga mukuru w'interahamwe Eugène Mbarushimana. Ku giti cye kandi Kabuga yafatwaga nk'umujyanama wihariye wa Perezida Habyarimana mu bijyanye n'imari. Ibyo bikomerezwa byose by'ingoma byari byibumbiye mu gatsiko kiswa Kazu, kari kayobowe n'umugore wa Perezida Habyarimana ariwe Agathe Kanziga, kagizwe n'abasirikare bakuru, abategetsi bakuru, abacuruzi n'abayobozi b'amabanki bake. Muri aka kazu niho hagiye hanogerezwa imigambi y'uburyo bwo gutera inkunga intambara yo kurwanya FPR Inkotanyi yari yatangije urugamba rwo kubohora igihugu. Iyi ntambara yari ihenze cyane kandi isanduku ya leta yasaga n'irimo ubusa, dore ko byahuriranye n'ubukene igihugu cyari gifite, imanuka ry'ibiciro n'intambara y'ubutita yari iri kurangira ku isi. Leta nta mafaranga yari ifite, ahubwo yari iri ku gitutu cyo gushyira mu bikorwa imyanzuro yari yafatiwe n'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF. Mu myaka 3 gusa u Rwanda rw'icyo gihe amadeni ya leta yaramaze kuva kuri miliyoni 500 z'amadolari ageze kuri miliyari y'amadolari.
Igice cya mbere cy'inkuru z'uruhererekane ikinyamakuru Le Monde cyise Félicien Kabuga le grand argencier de massacre kivuga ko interahamwe leta yaje gusanga zidahagije ngo umugambi wa jenoside ushyirwe mu bikorwa. Babona ko hari hakenewe igikoresho kibafasha gukora ubukangurambaga mu baturage. Iri ryari isomo ryari ryavuye mu igerageza rya jenoside ryabereye mu Bugesera mu ijoro ryo kuwa 4 rishyira kuwa 5 Werurwe 1992. Uwo munsi amagana y'abatutsi yishwe n'abaturage nyuma y'ubukangurambaga bwari bwakozwe na Radio Rwanda. Nyuma yo kubona ukuntu radio yabafashije kubiba urwango ku batutsi vuba no gusunikira abahutu kubangukira kwica abatutsi, bahise babona ko radio ari kimwe mu bikoresho bikomeye bakwiye kwifashisha mu gushyira mu bikorwa itsembabwoko. Mu 1993, Perezida Habyarimana yashyigikiye umushinga wo gutangiza radio yigenga igomba gukwirakwiza amatwara y'abahezanguni b'abahutu bari bamaze kumenyekana nka Hutu Power. Aha niho Kabuga Félicien ku giti cye yagize uruhare rugaragara mu ishingwa ry'iyi radio yiswe Radio Television Libre de Mille Collines, ariyo RTLM mu magambo y'impine. Ubwo RTLM yashingwaga, Kabuga yatanze ibihumbi 500 by'icyo gihe ubwo Fanta yaguraga amafaranga 25. Ibi bihumbi rero 500 Kabuga yatanze nk'inkunga yo gushyigikira radio ya RTLM kugira ngo ibashe kubaho, yaba ari hafi nka miliyoni 15 uzishyize mu mafaranga y'ubu. Iyi radio RTLM kandi ikimara gutangizwa, Kabuga niwe wabazwaga imikorere yayo ya buri munsi nka perezida wayo, Ferdinand Nahimana aba umuyobozi wayo na Jean Bosco Barayagwiza aba umuyobozi wungirije. Aba nabo rero bari abayobozi bungirije ba RTLM bahamijwe ibyaha bya jenoside. Kabuga yongeye kwigaragaza mu mugambi wa jenoside ajya kugura amatoni y'imihoro. Byari mu Gushyingo 1993, icyo gihe sosiyete ya Kabuga yinjije mu gihugu toni 25 z'imihoro ivuye mu Bushinwa. Nyuma muri Werurwe mu 1994 agura indi mihoro ibihumbi 50. Ubwo jenoside yatangiraga tariki 7 Mata, Kabuga we ibyabaga ntago byamutunguye. Yarasanzwe azi neza ko bizaba. Ubwo ingabo za FPR inkotanyi zahagarikaga jenoside, abayikoraga bagakwira imishwaro, uretse rubanda rwo hasi n'abandi bategetsi bakomeye bahunze banyuze mu mayira atandukanye, nyuma bamwe baza gufatwa ariko hari n'abagishakishwa. Mu bikorwa byo kubahiga bukwari hari bimwe bikomeye birimo nka Operation Naki, kiyoma bahamijwe uruhare muri jenoside barimo Jean Kambanda wabaye minisitiri w'intebe, Pauline Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango n'uwitiranyijwe n'umuhungu wa Arsène Sharon ntaho bari, umunyamakuru Hassan Ngeze, Colonel Gracier Kabirigi, Aloys Ntabakuze na Sylvain Sabimana wabaye prefet wa Butare. Operation Naki yakozwe hagamijwe guta muri yombi abakomeye bakoze jenoside bagahungira mu gihugu cya Kenya, yateguwe hagendewe ku makuru arimo yatanzwe na Niyitegeka Dieudonné na Phineas Ruhumuriza babaga muri Kenya, babaye abayobozi b'interahamwe. Ubwo Operation Naki yategurwaga, abashinjacyaha ba ICTR, urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda mu gukurikirana abakoze jenoside, begereye ubuyobozi bwa Kenya babasaba ubufasha mu guta muri yombi abashakishwaga, ariko ntibahita bababwira amazina yabo. Guverinoma ya Kenya yarabyemeye. Icyo gihe Kenya yari iyobowe na Daniel Arap Moi. Kugira ngo iyi operasiyo irusheho kubibanga, abagenzacyaha ba ICTR ntibahise babwira abagenzi babo ba Kenya amakuru yose ajyanye n'uyu mukwabo udasanzwe. Mu gitondo kare cyo kuwa 17 Nyakanga 1997, Gilbert Morizet, Luc Cote na bamwe mu bashinjacyaha bagera kuri 20 bahuriye kuri polisi ya Kenya baganira ku ikarita igaragaza aho abantu bashaka guta muri yombi baherereye. Bigabanijemo amatsinda, maze saa 11 za mu gitondo buri tsinda rishyikirizwa ibahashi ifunze irimo amazina y'uwo bagomba gufata, imiterere y'inzarimo n'andi makuru yari akenewe ku bagomba gufatwa. Bemeranya ko ibi biba byamaze gukorwa mbere y'uko izuba rirasa. Iyo umwe muri aba bagenzacyaha yagaragazaga gushidikanya kubo bagomba gufata, Morizet yifashishaga umwe mu banyarwanda baza guhamya neza kubo bafasha ari we bashaka. Mu museso wa kare polisi ya Kenya yari imaze guta muri yombi abantu 7 barimo Jean Kambanda wabaye minisitiri w'intebe na Pauline Nyiramasuhuko wabaye minisitiri w'umuryango, ari nawe mugore rukumbi wacira urubanza na ICTR. Muri uyu mukwabo rero babashije gufata abatari bake bagize uruhare rukomeye muri jenoside, bageze kwa Kabuga Félicien basanga inzirera, kandi amakuru yibanze yerekanaga ko agomba kuba hari.
Ubwo operation Naki yakorwaga, Kabuga Felicien ufatwa nk'umwe mu baterankunga ba jenoside bakomeye yabanyuze mu myanya y'intoki. Binanugwanugwa ko hari uwamuhaye amakuru ko agiye gufatwa agahita acika atyo. Muri Kamena mu 1994 nibwo Kabuga yerekeje mu Busuwisi asaba ubuhungiro, ariko aza kwirukanwa muri icyo gihugu ahita yerekeza muri Kenya. Nk'umuntu ufite ubutunzi, Kabuga yakomeje kwihishahisha ndetse akazajya yigura akoresheje amafaranga ye, agatanga ruswa nyinshi, ari nako akoresha pasiporo mpimbano. Yanyuze mu bihugu birimo Ubudage, Ububiligi, Kongo Kinshasa n'Ubufaransa, ku buryo mu bihugu byose yanyuzemo mu makuru amaze iminsi akusanywa yahurijwe hamwe birangira afatiwe mu Bufaransa. Hakomeje kwibazwa ukuntu Kabuga yatorotse operation Naki kandi ahantu yari aherereye hari hazwi. Abagenzacyaha ba ICTR baje kubona amakuru ko hari umwe mu bashinzwe umutekano wa Kenya wamuburiye amusaba kuva muri iyo nzu byihuse mbere y'uko bayigeramo. Umushinjacyaha Morisette wari witwararitse cyane kugira ngo hatagira amakuru na make ajya hanze ku bagombaga gufatwa, nawe yavuze ko atumva uburyo Kabuga yacitse kandi yari yagerageje kuryama ku makuru y'abantu bagiye gutabwa muri yombi. Ngo bishoboka ko amakuru yanyuze kuri umwe mu bayobozi bakuru b'inzego z'umutekano za Kenya akabimumenyesha mbere y'umunsi umwe ko hari umukwabo ukomeye ugiye gukorwa. Na nyuma kandi ya operation Naki hagiye habaho ubundi buryo bwashoboraga gusiga Kabuga afashwe. Muri Mata mu 1998 abagenzacyaha b'uru rukiko bamenye ko yihishe muri Nairobi mu nyubako zimwe zari za mwishywa Perezida Daniel Arap Moi. Byagiye binavugwa kandi ko Kabuga yagiye agaragara mu ruhame mu nce zitandukanye nko muri Aziya mu 1998 n'igihe yari mu rugendo anyuze mu Bubiligi mu mwaka w'2000. Uwari umushinjacyaha mukuru wa ICTR Carla Delmont yumvishije ibihugu bitandukanye by'i Burayi gufatira miliyoni 2.5 z'amadolari y'Amerika yari kuri konte za Kabuga ngo barebe ko yagaragara, ariko biranga. Ndetse mu mwaka w'2000 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye gutanga miliyoni 5 ku muntu uzatanga amakuru yatuma afatwa, ariko birakomeza biranga. Mu mwaka w'2002 hari abantu babiri babwiye ambasade ya Amerika i Nairobi ko bamenya aho Kabuga aherereye. FBI n'izindi nzego zita zitegura kumufata ariko ntibabasha kumubona. Nyuma y'igihe gito aba bagabo babiri bari barimo gufasha FBI mu iperereza baje gusanga bishwe mu buryo butazwi. Inyungu za politiki n'ibikorwa bya ruswa byakunze gushyirwa imbere mu bikekwa ko byagiye bituma Kabuga adafatwa guhera mu mwaka wa 1994 jenoside irangiye, afatwa nyuma y'imyaka 26. Kuwa gatandatu mu Museso ahagana saa 12:30 nibwo ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bwatangaje ko habayeho operation yo gufata Kabuga hagendewe ku makuru yari amaze gukusanywa, hasakwa inyubako iherereye mu mujyi wa Paris n'ahandi hantu mu nkengero zayo, bigizwemo uruhare n'abajandarume bashinzwe kurwanya ibyaha byibasira inyoko muntu n'imitwe ya Gendarmerie d'Île-de-France na Garde Républicaine. Ni operation yagenderaga ku mabwiriza yatanzwe n'ubushinjacyaha bukuru, maze Kabuga w'imyaka 84 aza gufatwa nyuma y'imyaka 26 ashakishwa. Itangazo ry'ifatwa rya Kabuga ryasohotse rigira riti: yabagaho ku myirondoro itariye mu nyubako iri ahitwa Sinière-sur-Seine mu buryo bwateguwe neza afatanije n'abana be. Nk'uko abantu b'ibihangange muri politiki n'abaherwe badatana n'inkuru zibavugaho amarozi y'abapfumu rimwe na rimwe ziba zidafite gihamya kuko bikorwa mu ibanga rikomeye, na Kabuga nawe ntizamusize. Mbere ya jenoside ngo Kabuga buri wa gatandatu yagombaga kujya kurara iwabo Ibyumba ku ivuko, ngo ntiyari yemerewe kurara mu nzu yubatse i Kigali. Ngo iwabo ku ivuko yabaga agiye gukorerayo imihango ya gipagani. Ikindi ngo nibuze rimwe mu mezi 3 yagombaga gutanga igitambo cy'amaraso y'umuntu. Bivugwa ko rero iyi mihango ya gipagani ariyo yamuzaniye buno butunzi nk'uko yari yarabisabwe n'umurozi we w'ibanga. Mu bitekerezo byagiye bitangwa ku ifatwa rya Kabuga hari abavuga bati Kabuga n'ubundi arisaziye, uyu ni umukino Ubufaransa burimo gukina kugira ngo bukore publicité y'ubutabera bwabwo. Abatubo bagiye kubeshya ko barimo kumucira urubanza rumukwiye, babigendeshe biguru ntege asazire muri gereza, hanyuma babika impapuro z'urubanza, filime y'ubuzima bw'irangiriryo. Abandi nabo bati kuba warigeze kugira ubutunzi bungana kuriya ariko ugasaza ubongera umeze nk'umuntu utagira gakondo, nubwo wabona abagukingira ikibaba ariko n'ubundi buriho utariho.
ati ubutunzi nk'ubu bwarutwa no kwibera umuntu uciriritse rwose. Abandi bati ahantu hose azajya aburanishirizwa bazajye bazana imihoro bayimushyira iruhande kugira ngo azajye yibuka uburyo iyi mihoro yakoreshejwe mu gukorera ubugome ndengakamere ubwoko bw'Abatutsi. Muranyemerera mpinira ahangaha iki cyegeranyo twari twabateguriye kuri Kabuga Felicien. Ndabashimira kuba mukurikira urubuga rwa Mwarimu Show. Wakanda kuri subscribe niba utarakandaho, ukanakanda ku nzogera ihitiza nyuma yo gukanda kuri subscribe kugira ngo uzajye uza mu ba mbere mu kubona akamenyetso kuri telefone yawe kakumenyesha ko hari inyigisho cyangwa ikiganiro gishya dushyize kuri Mwarimu Show. Ntiwibagirwe kandi kudusangiza icyo utekereza wandika aho hasi habugenewe ubona handitse ngo comment. Murakoze.